Dobar dan svima. Dobrodošli na idući panel. Mi ćemo danas razgovarati sa našim gostima na temu, kako smo nazvali panel, moram provjeriti revenue streams i mogućnosti plaćanja u svijetu gaminga. Sa mnom su, počevši tamo od mene najdalje, Antun Lucić, on je u Elektrocoinu, to je hrvatska i možda i regionalna najveća mjenjačnica kriptovaluta. Ti si, Antune, head of sales, može tako? Head of sales. Dobro, Antune, dobrodošao. Hvala. Pored njega je Aleksandar Gavrilović. Aleks, ti si glavni tajnik, je li tako, hrvatskog klastera proizvođača? Glavni i jedini. Glavni i jedini tajnik proizvođača videoigara, to je CDGA, je li tako, dobro? Imaš neku privatnu karijeru? Imam i privatnu karijeru, da. Dobro, onda Filip Šaravanja. Filip je donedavno bio u HANFI, pa ga možda znate u toj ulozi, a od prije par mjeseci je u Aircashu. Filip je dobrodošao. I last but not least important, Nikola Jordanovski. Nikola predstavlja RUR, što je jedan game community iz Srbije. On je naš jedini danas gost iz inozemstva, pa vas molim poseban pozdrav za njega. Mene se tu nigdje ne spominje, niti me trebalo biti uopće danas, a eto svejedno sam tu. Ja sam Vlaho Hrdalo, ja sam odvjetnik po zanimanju, inače trenutno sam i predsjednik udruge za blockchain i kriptovalute, pa me to nekako kvalificira da budem moderator ovog panela. Pozdravljam vas svih. Na kraju budite spremni postaviti koje pitanja ako ostane vremena, nadam se da hoće jer evo malo smo zakasnili, a evo ja ću krenuti sa Nikolom. Nikola, reci mi, možeš li objasniti u par rečenicama samo što je RUR i na primjeru RUR-a što je uopće gaming community, koja je njegova svrha, da li on može prerasti u nešto više, da to postane neka svojevrsna društvena mreža u gamingu, i objasni nam malo da našmemo širu temu iduću, da uključimo odmah naše iduće paneliste o digitalnoj distribuciji i par riječi. Dobar dan pre svega. Želim da se zahvalim još jednom na pozivu na ovu divnu konferenciju. Pa RUR Esports postoji još od 1998. godine. Mi bazično se bavimo organizacijom turnira, eventova, takmičenja u Srbiji i usko smo povezani sa Srpskom esports asocijacijom, gde radimo u saradnji sa njima na nacionalnom nivou turnire. Evo, upravo su danas naši reprezentativci otišli u Bali, u Indoneziju, gde, da kažemo, idu da predstavljaju nas, da ponovimo, 2015. smo bili u svetski šampioni na International Federation Esports takmičenju. Što se tiče same digitalne tog streaming platforme i svega što mi radimo vezano za same turnire kada radimo, jer kakav bi to turnir bio ako nije ispraćen preko streama. Hvala Bogu imamo YouTube, Twitch, Trovo i ostale mreže koje su nam na dohvat ruke i besplatne su. Mi svaki mogući turnir koji smo radili ili ti takmičenje smo streamovali, vezano verovatno za onog ko nije toliko u e-sportu i vezano za taj digitalni marketing, kako da se, da kažemo, promoviše kroz naše streamove, jeste samim tim što e-sport, svaka igra funkcioniše isto kao i svaki drugi sport. Kada gledamo, na primjer, fudbalsku utakmicu, u pozadini možemo vidjeti reklame koje su, ne znam, baš kao kolega što je bio, Coca-Cola se vrti na banerima i slično, tako mi u igrama imamo svuda te banere, logoje, razne, da kažemo, reklame koje se vrte tokom streama, kada su interim pauze, na primer, pustimo od sponzora reklamu, na razne moguće načine. Ja i ti smo malo pre prošli to između nas dvoje. Naravno, u samim igrama možemo implementirati reklame, ne samo na streamu overlay, tako da velike su mogućnosti kako možete da se reklamirate kroz sam e-sport i da podrži svako, jer jednostavno neminovno je da će jednog dana, kao što smo pređašnji panel, ako je neko iz publike bio, ispratio. Ja isto očekujem da će na olimpijskim igrama biti e-sport kao poseban, da kažemo, disciplina. Radujem se tome i mi takođe u Srbiji radimo na promociji samog e-sporta. Malo je to teže kod nas jer
treba ljudima objasniti i sport, pošto stvarno nemamo veliki dojam o tome sa nekim, da kažemo, starijom gardom ljudi koji su trenutno u Olimpijskom komitetu, ali svaki, da kažemo, kvartal ili ti pola godine nešto se dešava i svaki dan radimo sve više i više i nadam se da će to u neko buduće vreme sam taj naša gaming zajednica je jako velika. Mi samo preko našeg Discord kanala imamo ukupno na 2 kanala preko 10.000 gamera koji su aktivni, koji stalno pitaju kad će turniri, kad će takmičenja. Oprosti, koliko jedan turnir ima sudionika, na primjer? Jedan turnir, koliko ima sudionika? Zavisi. Uglavnom, individualni turniri imaju mnogo više učesnika. Recimo da evo sad smo radili PES, odnosno i fudbal i FIFU. Na samom sajmu imali smo preko 200 igrača. To je poprilično teško hendlovati 200 igrača. Turnir traje 10 sati, ljudi su umorni. Tu se takođe povlači ono gde smo pričali vezano za fizičku spremnost igrača, isto kao i u sportu svakom gde ljudi treniraju, isto i ovde. Malo je teže na psihičkom nivou, ali isto tako fizička sprema igrača je jako bitna. Dok timske igre ima malo manji broj, ali tu dolazimo do nekog našeg balkanskog mentaliteta gde imate 2, 3, 4 najbolje ekipe, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj ista situacija, pošto pratimo jedni druge. Prijave se 4 najbolje ekipe kod nas i jednostavno slabije ekipe ni ne žele da učestvuju jer znaju da nemaju šanse, jer sponzori su prepoznali kod nekih timova da može da se uloži u njih, imaju bolje, ne znam, kompjutere, više vremena za vežbu i slično i onda jednostavno bez samopouzdanja druge ekipe neće ni da se bore, ali eto, mi naravno pospešujemo sve moguće timove da se prijave tako što delimo, na primer, prize pool na prvih 8 mesta ili prvih 4, da jednostavno engageujemo ljude koji će se boriti za to 8. mesto, jer, ne znam, dati im 100 eura, njima to znači da li je, da kupe sebi novu opremu ili nešto slično, stvarno mnogo znači igračima da je bilo kakav prize pool. Sad smo baš imali izlaganje na Gamescom sajmu, odnosno festivalu kod nas, pop kulture i gaminga, gde smo ukupno imali 10.000 eura za prize pool i tačno smo videli da odmah kada su veći prize poolovi, kada igrači znaju zašto igraju, zašto se prijavljaju i takođe da se malo oprobaju kako izgleda to kada dolazite baš na takmičenje gde LAN, jer eto, zbog COVID-a već 2 godine smo imali non stop online turnire gde vi fizički ne možete, nije isto igrati preko interneta od kuće gde ste onako smireni sve, kada dođete na LAN takmičenje, tu je i protivnik, pa može neki pogled da bude, pa nešto, da izgubiš samopouzdanje i onda baš nam je bilo drago što smo imali baš puno igrača i nadam se da će to sve više i više ići gore. Hvala. Filipe, reci mi, kako financijska industrija, ti si predstavnik ove jedne neofinancijske, recimo, industrije, gleda na video igre, na cijelu tu industriju? Vidite neke mogućnosti za vas? Prijetnje bi pretpostavljam da pretjeranih nema. Ima li dodirnih točaka u ovoj fazi razvoja? Hvala na pitanju, Vlaho. Dobar dan svima. Pa odgovor je jako jednostavan. Financijska industrija vidi industriju videoigara kao tržište. A industrija videoigara opet treba koristiti posao nekakve platne usluge, tako da postoji nužda da se implementiraju nekakve platne metode. Ono što je mene iznenadilo kao neko ko u ovim godinama već sporadično možda ima dosta sa videoigrama, kad sam s pozicije tržišta pogledao gaming industriju, iznenadilo me koliko je ta matrica dosta komplicirana, taj value chain, koliko postoji različitih sudionika, ne samo igrači koji plaćaju neku uslugu, već izdavatelji, distributeri, razvojni timovi i tako dalje, pa onda koliko postoji različitih tipova videoigara, ja znam, vam bi rekao, video igre za hardcore gamera, ali postoje jako sporadične video igre na nekim platformama koje se samo ponekad igraju, načini plaćanja koji su u pravilu u zadnje vrijeme digitalni, ali najpoznatiji naravno pay to play, ali free igre, freemium igre, subscription modeli i tako dalje. I na moje najveće iznenađenje je da zapravo, ako sam dobro vidio statistike, još uvijek najviše dominiraju dosta tradicionalne platne metode. Doslovno kartice. I s obzirom da su vrlo često demografija koja igra video igre mlađa,
to su vrlo često prepaid kartice. Znači, jako je zapravo dosta star način plaćanja. Zašto prepaid? Zato što roditelji valjda mogu kontrolirati kako djeca na šta troše i tako dalje. Drugi dio su vrlo često voucheri. Tako da Aircash je zapravo išao rješavati svoj odnos prema gaming industriji na najjednostavniji mogući način, a to je naprosto ponuda prepaid kartice i na marketplaceu digitalni wallet, zapravo uvrštavanje najčešće korištenih vouchera, bar na hrvatskom tržištu, znači PlayStation voucher, Twitch voucher i tako dalje. To je nekav najjednostavniji pristup. A sad kad govorimo o ovim nekakvim egzotičnim i naprednijim metodama, gdje ćeš plaćati nekav sadržaj u video igri i tako dalje, to je dosta, rekao bi, kompleksno za financijsku industriju da napravi nekav frictional model plaćanja, jer korisnici u gamingu očekuju da to bude jednostavno i bezbolno. Jedan klik, što možda tradicionalni korisnici financijskih usluga su navikli sjest negdje, potpisati 5 dokumenata, skiditi PDF i tako dalje, dok korisnik u videoigrama traži nešto jako jednostavno. A kad si spomenuo naprednije nekakve modele, ajmo na još naprednije, je li vidiš u budućnosti da se možda neki itemi direktno mogu tradat kroz neke digitalne volete kao što je na primjer Aircash? Je li moguća takva integracija? Pa konceptualno mislim da apsolutno je. Mislim, kako sam vidio teme na konferenciji i govornike, stalno se spominje kripto, NFT i tako dalje, tako da ta tehnologija će sigurno, ako govorimo o Web3, ja bih rekao da on dosta još uvijek ezoteričan i egzotičan. Rješava jako bitan problem, meni se jako sviđa igrati s tim, ali gdje nove tehnologije mogu veoma rano mogu riješiti onaj najdosadniji dio, znači maknuti frikciju iz načina plaćanja. I tu će možda nekakva tokenizacija i proizvodi na blockchainu uspjeti riješiti prvo dosadne probleme, a tek onda možda one suštinske glede upravljanja, ko je owner itema u igri i tako dalje. Hvala. Alex, možem ti, kad smo se već dodirnuli blockchaina, mislim i iz pozicije Game Chucka i iz pozicije CDGA, malo približiti problem i eventualne opasnosti koje kriptoindustrija predstavlja za gaming i naravno nekakve prednosti ove kao što već Filip možda načeo tu temu. Ok, može. Znači ovako, blockchain je dio tog Web3-a, ok, i treba ga negdje povijesno smjestiti. Jel? Znači prvo je bio Web 1, znači dođeš na neku web stranicu, ona je statična i na njoj piše odi u lokalni Lidl i kupi kutiju u kojoj ćeš dobiti Monkey Island 1. I onda se ti uputiš tamo, kupiš fizičku kutiju i instaliraš je i to je taj pay to play. Sa jačim internetom, broadbandom i tak dalje, postoji mogućnost da ti digitalno skineš tu igru i naravno sve što je kolega rekao da je možeš nekako i da se možeš monetizirati direktno putem interneta, imaš karticu, upišeš je i onda ne znam, kupuješ si ne samo igru nego i ekspanzije, znači ne moraš ići do algoritma kupiti Diablo 2 ekspanziju, nego jednostavno klikneš hoću ovaj DLC. Onda su te ekspanzije postojale sve manje i manje i sad smo došli od tih mikrotransakcija da imaš ekspanziju pod navodnicima koja košta ne znam $1 i to je nova kapa, jel? I onda drugi modeli koji su svi vezani uz internet, znači ne znam, plaćanje putem reklama kao što je kolega isto rekao, znači reklamiranje u igrama je postalo velika stvar, pogotovo tim mobilnim, casual i tako dalje. I onda, ono što je sad sljedeći možda korak, to je sad pitanje tehnologije, ne toliko ne nešto što možemo sad predviđati, ali taj Web3, ako je to taj blockchain, onda se radi o tome da zapravo imaš nekakav decentralizirani sustav u kojem je sačuvan svaki aset kojeg ti imaš u jednoj igri, možeš ga ubaciti u bilo koju drugu igru, imaš neku vrstu osiguranja da taj aset radi to što ti želiš, znači to je nekakva vrsta oslobađanja. To je više ovak filozofska stvar, manje tehnološka, oslobađate od tog razvojnog studija koji onda sutra može doći i reći ok, mač kojeg si kupio za ne znam $1000, sad smo shvatili da on je prejak, pa ćemo ga sad malo učiniti, nerfat ćemo ga, ne znam koliko su ljudi, učinit ćemo ga slabim, ali ti ako imaš na tom blockchainu kao NFT zapisane njegove statistike, jel, i svi drugi imaju zapisane statistike svega ostaloga, to je nešto što se bez tvojeg odobrenja ne može mijenjati ako si ti tome vlasnik. Jel? Oprosti, iako teoretski imaš dynamic NFTs koji mijenjaju svojstva, znaš, tako da studiji će moći tome doskočiti ako to budu htjeli, ali kužim, I get the point. Da, mislim čak i
u praksi većina studija drži većinu tih governance tokena, pa nije ni bitno, jel, ako neko ima Znači, to sam zapravo htio reći. Znači, u teoriji je to nekakva vrsta oslobađanja, a u praksi je to zapravo samo za sada prepisivanje starog svijeta koji postoji u novi svijet sa novim pravilima, ali pokušamo ih zaobići kako je god moguće. To je recimo bilo isto, to vidite u povijesti cijelo vrijeme, jel, McLuhan piše o tome još o 60-ih, o tome da medij treba transformirati poruku, onda recimo, ne znam, imate i kad su stripovi krenuli na internet, onda niko nije skužio da je internet sasvim drugačiji format, jel, to nisu stranice, jel, onda ste imali 90-ih web stranice da vi kliknete iduća slika i onda vam se isčita cijela slika i onda je scrollate, znači kao da čitate stripove. Danas smo malo shvatili da novi medij znači novi sadržaj. I to se treba možda desiti s Web3, da ti studiji razvojni shvate, ok, ovo je potpuno novo. Znači mi tu ne smijemo mijenjati stvari, naša uloga je više nekakva facilitatorska. To se ne događa jer je to toliko novo da jednostavno jako malo studija se uopće usudi i uči u tako nešto. A i oni koji se usude imaju ili jedan od dva problema. Jel? Ili studiji su dosta dobri u indie svijetu, znači znaju raditi indie igre, znaju što znači igra i tako dalje, a onda ih ne zanima blockchain, zapravo ih odbija. Jel? Ili su to nekakvi blockchain entuzijasti, što opet povlači svoj niz problema PR-ovskih i možda realnih. I onda oni zapravo ne razumiju igre i onda oni zapravo, tu imate znači dva tabora. Jedan tabor koji radi kripto proizvod koji je zakamufliran da izgleda kao igra, a zapravo je samo nekakav mining projekt, jel? I onda drugi ljudi koji rade igru koja je zapravo, eto, dodano još i kripto zato što je to danas in, jel? Znači nešto između, da je to zapravo pametno osmišljena igra koja zapravo koristi taj blockchain kao tehnologiju na dobar način, još nije viđeno i zato je to tržište još uvijek jako malo, koliko god da raste, to je jedan problem, jel? Drugi problem je da ono što vi ste danas, ono što danas očekujete, kako je kolega rekao, vi očekujete da samo kliknete jedan gumb i kupili ste nešto, jel? One Xsola Payment Systems, odete u bilo koji MMO i sam kliknete yes, i to je to. Znači imate odjednom na vašem liku stoji nešto. Ako iko igrao nekakvu blockchain igru, zna da to nije ni blizu tako. Vi, ne znam, ja sam igrao one Exije, jel? I sad ja hoću kupiti tog Exija, kliknem, i ja sam sad u nekakvom strijepljenju, jesam ja sad to kupio ili nisam, onda refresham, onda ga nema, šta se desilo s mojim novcem, onda ne znam, 3 dana poslije vidim, on je ipak u mom libraryu, jer se neko vrijeme trebalo da se to zapiše i sve je to tako sporo. I to su još napredni sustavi, ti Exiji su možda najnaprednija igra, drugi su još gori zato što nemaju taj drugi layer, nego se sve dešava direktno, što znači da je sve beskonačno sporo i košta, jel? Znači svaka transakcija košta. To su dječje bolesti. To je stanje koje sam vam sad opisao gdje sad jesmo. Jel? Sad o budućnosti bi možda mogli, ali to je baš predviđanje koje ne bih volio raditi. Može jedno potpitanje, samo vrlo mi zanimljivo ovo što si rekao, da ako te mogu parafrazirati, da zapravo se ta dva tabora voze nekakva dva paralelna kolosijeka. I jedan je ovo što ja moj prijatelj nazivao sedlana krava, to je napraviš igricu, onda samo na nju nabaciš kripto da kažeš da ima veze s kriptom, jel? I druga ekipa koja je mi smo kripto, a napravit ćemo igricu koja ne mora baš biti nešto, ali imamo community, imamo cijelu priču o kriptu i slično. Jel ti vidiš da se to, znam da se rekao neš predviđa budućnost, ali je li to nužno vodi prema tome da će se pojaviti neko ko će popuniti tu očigledno relativno veliku nišu ili rupu da se napravi kvalitetna igra koja i ima blockchain i razlog zašto ima blockchain i token i možda ne znam fractionalized NFT-eve ili što god unutra? Ili misliš da će se to zauvijek nastaviti voziti tako kao dva odvojena svijeta? Znači, ok. Postoje studiji koji pokušavaju izbjeći probleme kriptoa, radeći kripto igru, blockchain igru i adresiraju određene probleme. Znači, da nema undo-a, što je nezamislivo u današnjem financijskom svijetu, da ja kupim nešto, shvatim da sam krivo i nema storno, nego gotovo, to je zapisano. Tako da, to je jedan problem. Drugi problem je da vam neko ukrade račun i prebaci vam svu lovu, to je zapisano na blockchain, tako se desilo. Znači, postoje ti problemi. Sad postoje studiji koji rade igre koje adresiraju te probleme, ali igrači to i dalje ne žele, zato što kažu, ok, ako već rješavaš probleme, zašto jednostavno nisi napravio klasičnu igru i ne baviš se s ovim. I onda postoji taj problem marketinga. Znači, nekakav studio bi morao biti
vidio sam dosta projekata koji su riješili puno problema. Ima i u Hrvatskoj projekata, ima ovaj lokalni Exordium Games koji su radili blockchain igru, kartašku, koja rješava jako puno. Barrier to entry rješava, ne morate odmah imati wallet, možete početi kao da ste običan igrač normalne igre i onda kasnije vas uvuče u to ako želite dobiti wallet i tako. Ali problem je što onda igrači dođu i kažu ili su to Crypto Bros i onda oni kažu ok, ali zapravo me uopće ne zanima ta igra, ja sam nekakav casual igrač, šta me briga šta je to sad komplicirana mehanika i to, ja samo hoću majnati, mene zanima vrijednost. I onda drugo, nekakvi, core gameri koji dođu i kažu joj pa zašto je uopće to blockchain, zašto se uopće tu valjate u tome, zašto jednostavno se ne odmaknete od toga i taj marketinški dio, da vi zapravo odbijate sa nekakvim, znači ili je jedno ili je drugo i sad ti pitaš da li može biti nešto u sredini u budućnosti i svako ko pokuša nešto u sredini odbije i jedne i druge zbog svojih razloga. Treba bi imati. Ali to znači da su ta dva community zapravo dosta različita. Crypto Bros, s tim da samo jedna stvar, nisu baš svi u Crypto Bros, da se razumijemo, normalnih ljudi u kripto. Ali znači još uvijek to nije ista osoba. Gamer nije ujedno i kripto fan. Najčešće. Najčešće su gameri baš jako protiv tog kripto. To se vidi u jako puno studija, ne znam, znate recimo Team 17, radili su Wormse, kogod ima više od 30 godina se sjeća te igre, ali nisu jedini. Ubisoft je radio NFT-ove, znači jako puno velikih AAA studija, moćnih, su krenuli u blockchain na ovaj ili onaj način. I svi su se opekli, ne znam, na Twitteru sa velikim backlashom, znači, uključujući i Discord, najveću kompaniju za komunikaciju gaming. Oni su svi odustali od toga kad su shvatili da core gameri ne žele čuti za to. Znači, to je taj PR, to je taj marketinški problem kojeg kripto nosi sa sobom zbog očitih razloga, I neko bi baš morao jako pametno to spinat marketinški, neko bi baš morao biti Steve Jobs blockchain igara, smisliti nekakav dobar i onda bi to moglo proći. Ali to je sad, 1:100 šansa da se to desi. Pretpostavljam da vi o tome ne razmišljate. Kad si rekao netko. Ne, ja sam čak razmišljao kako bi se to moglo, ali to je stvarno preteško. Znači, neko bi morao imati ne samo i razmišljati puno o tome, nego bi neko mora još imati kapital koji je spreman spržiti na to, jer je to stvarno mega rizik. Mora paradigmu promijeniti zapravo cijelo. Da. Mislim, ovo što si rekao, što spomenuo Exordium, konkretni ovaj projekt, slažem se, nemanje voleta kao da makneš taj entry barrier je zanimljiv pristup za uvlačenje novih. Ali pitanje kad dođeš sa unaprijed pretpostavkom da dolaziš igrati običnu igricu, onda vidiš da ćeš nekad kasnije morati imati volet, onda te to pretpostavljam odbije ovo što si ti opisao. Da čujemo, Anton, ima li drugačijih primjera? Htio sam se sad nadovezati, jer postoji taj problematika koju si ti perfektno spomenuo, ali kad se ide i marketati, kad se izađe na tržište da imaš neku igru u kojoj se sadrži kripto, blockchain ili tako nešto, ti kad pričaš sa kripto ekipom, znači sa tom zajednicom, ona očekuje da je to onda kripto heavy, a ne da je to usputni dio igrice. Light crypto. Točno to. I onda su oni, naravno, a jedan i drugi community je jak na Twitteru i ostalim platformama, odmah napadne tu igricu i digne negativu, ili negativne val prema toj igri na 50-u i djeluje kao, oni rade glupost, to nije pravi kripto, nema veze s kriptom, šta oni tu izvode, a zapravo niko ne čita to, pa pokušavamo jednu i drugu stranu zadovoljiti i naći tu sredinu. Složio bi se s tim da je to tek u početcima i da su ovo dječje bolesti da će se naći, jer jedno je sigurno, novac ide gdje su ljudi ide gdje je novac, pa će jedno i drugo naći zajedničku paralelu u jednom trenutku. Mi s naše strane u Elektrocoinu mogu reći da kripto u igricama i u gamingu mi vidimo jako puno zajedničkog i industrija je slična, mlada, demografska slika je poprilično slična. Da, način komunikacije je tu dosta drugačiji i osjetljiv, ali imaju istu ideju, gledaju na svijet na poprilično sličan način i sve više i više imamo korisnika koji su u gamingu, koji su u e-sportu i koji koriste nas kao izlazu u fiat, to jest da dobiju euro nakon što su dobili kripto na svojim platformama, bili to neki influenceri, bili to neki freelanceri koji rade na različitim projektima pa su isplaćeni u kriptu pa onda tako traže izlaz, ili bilo to timovi koji dobivaju neko sponzorstvo i neki support u kriptu i onda im treba da bi kupili opremu ili nešto tako dalje. Znači, mi vidimo da tu postoji jako puno zajedničkog interesa i ide to prema tom smjeru, možda još nema perfektne igre koja to ujedinjuje, ali jedna i druga zajednica rade skupa, to se vidi.
čini mi se da ste, samo sekundu Filip, čini mi se da ste obojica zapravo rekli da mogli bi zaključiti da ni jedna ni druga ta zajednica nije pretjerano tolerantna zajednica. Jer ste ne znam kako se to iščito, sorry. Ja to nisam rekao. Nemojte me napasti. Dobro, znaš kako kažu Amerikanci, da se ljudi mrze iz dva razloga, ili jer su različiti ili jer su jednaki. Tako da, možda konvergencija ipak bude u budućnosti. Filipe, htio si nešto dodati? Pa ne, htio sam, možda bi bilo šteta ne spomenuti anegdotu za koju ne znam da li je istina, možda ti znaš. Samo daj. Kako je uopće nastala inspiracija za Ethereum. Vitalik je navodno bio dosta... Se iznervirao, je li to? Bio je razočaran što je Blizzard ukinuo njemu drag item u World of Warcraftu. Mislim da to je istina, da. I onda razmišljao kako napraviti ekosustav za programiranje gdje to neće biti moguće. Ima nade, dakle. A reci mi, kako ti vidiš budućnost, kad već sam Aleksa tu iscijedio da prognozira budućnost, kako ti vidiš budućnost između nekih tog platne industrije, neo financija, TradFi-a, jer ovo sve što si rekao na moje prethodno pitanje je bilo zapravo šta će blockchain napraviti i kako će kripto se uključiti tu. A ima li TradFi tu neko mjesto u budućnosti gaminga? U videoigrama sam like s aspekta industrije, ali čini mi se kad slušam da ima jako sličan problem koji ima i financijska industrija. To je da su svi proizvodi i usluge zapravo u nekim silosima nekog razvojnog tima ili nekog distributera, nekog pružatelja usluga. A ono što blockchain omogućava, kako je Aleksandar spomenuo, to je da će naprosto otvoriti te silose i da će sve postati interoperabilno i da će se moći međusobno komunicirati i zapravo razvijati nove proizvode. Znamo kako se zove DeFi, Decentralized Finance, često Lego Money, da. Pa onda ako to je obećanje za budućnost, ako to implementiramo u tradicionalne financije i one će postati otvorene, interoperabilne, a utoliko onda možda i video igre. Tako da šta nosi budućnost u tom maksimalno interoperabilnom svijetu, mislim da je to samo na kreativnosti onih koji razvijaju nove stvari. Nikola, reci mi da se malo vratimo na ono, kad puno smo tog plaćanja se dirali, na ono svi što volimo, a to je džabe. Možeš li malo free-to-play modelu ispričati i kako se to pozicionira u industriji i otkud uopće privlačnost tog free-to-play modela? Je li to za skupljanje community-a, pa onda kasnije neki in-app naplata ili... Pa upravo tako. Bazično, većina igara koje mi podržavamo i koje pravimo turnire i slično jesu free to play, naravno kako bi sam game publisher i developer i sve ostali zaradili, jesu te mikrotransakcije u igrama o itemima, skinovima, nešto što će samo vizualno ulepšati, nikako poboljšati vaš skill, ali dosta daje na tome da ste viđeni, da imate bolji osjećaj sa, ne znam, plavom puškom u Counter-Strike-u, ne znam, daću samo glup primer. Uglavnom, vi ne morate da uložite ni dinara kad igrate free-to-play igru, uglavnom. Ove igre koje su, eto da kažemo, i na tim svetskim prvenstvima i slično, jeste da je napravljena takva neka sinhronizacija između mikrotransakcija i samih igrača da bukvalno niko ne mora ništa ulagati, ali većina njih jednostavno iz prakse znamo da vole da potroše pare i preće dati za neki skin u igrici nego platiti igricu 70 € i prestati da igraju prosle mesec i dva, zato što im jednostavno ništa više ta igra ne može da ponudi, uzela im je novac. Sama igra izbacuje skinove koje ti možeš, da li hoćeš da prihvatiš ili nećeš, ovako možeš sam sebi da priuštiš nešto vezano za to. Kod same baze igrača, neverovatno veći broj igrača dolazi na free-to-play igrice. Jednostavno, imamo tu i vezano za mobilne igre i za PC, konzolne, kako god. Doduše na konzolni malo je manji taj izbor free-to-player. Moraš imati, na primjer, za PlayStation PS Plus da bi mogao da igraš online. Ali eto, za PC igre i mobilne, uglavnom sve mi što radimo, eto, daću primer Clash Royale ili ti Brawl Stars, one su besplatne, ali sigurno svaki igrač koji je igrao tu igru na malo većem nivou, ne mogu da kažem sada imamo baš puno profesionalnih ekipa u Srbiji ili na Balkanu vezano za te igre, ali svako njih je minimalno 300, 400, 500 € već uložio u svoj akaunt u te skinove,
puške i ostale stvari. Takođe isto mogu reći za sam free to play da i mnogo je lakše i ostalim ko hoće da se sponzoriše na samim tim turnirima, mnogo je lakše na free to play igrama da se to odradi jer nemaš neke regulative i slično, tako da po meni ja sam uvek bio za neku prioritet da free-to-play igre budu nekako podržani od strane naše gaming zajednice i forsiramo te turnire jer jednostavno mnogo nam više znači da dođe 100 igrača koji igraju free-to-play igru nego njih 10 koji plaćaju neku igru, nekako oni prave svoj taj lobby i mnogo nam je bolje i mnogo nam je značajnije da imamo što više igrača. A recimo još jednu stvar, to znam od jednog tvog kolege iz hrvatskog jednog community-a. Ova neka ograničenja koja postoje, tipa da neke igrice možeš slobodno organizirati turnir ako nema više od x igrača ili više od istovremeno x spajanje, ne znam tako, je li vi imate neki takav model ili vi koristite baš sve koji su free to play pa su bez ograničenja? Pa većinski su free to play i nemamo ograničenja, znači imali smo turnir gde smo sarađivali u baš mobilna igra Brawl Stars sa Motorolom smo sarađivali, ako mi veruješ, doduše nije bilo samo na tlu Srbije, nego na celom Balkanu plus Rumunija. Imali smo 11.000 igrača prijavljenih. Znači, to nismo nikad doživeli. Imaš Google formu, gore pogledaš 11.000. Misliš da je neka greška, da je možda 1.000, ajde, ima ljudi, ali 11.000 igrača je bilo prijavljeno. Mi smo morali da ih limitiramo po, da kažemo, ranku u igri, oni imaju te neke trofeje koje osvajaju. Nažalost, nismo imali ni, morali smo da plaćamo onaj mass mail, da šaljemo ljudima samo da su nisu mogli da budu primljeni turniru, jednostavno naša platforma nije mogla da izdrži taj toliko mailova odjednom. Nemamo ta ograničenja, ali uvek damo neki maksimalni broj prijava, primjera radi za fudbalske simulacije, uvek je 128, jer i na samom eventu sa 8 PlayStationa možeš da handluješ turnir od 128 igrača, a 250... Da popuniš bracket, ono da idu... Da popuniš bracket, da ne bude sada neko da je, ako je, na primjer, 129 igrača, morat će da jedan igra meč pred celog bracketa i nije fair prema jednog igrača da je došao da igra samo taj jedan meč i da ga izbace. Tako da uvek gledamo da imamo taj neki paran broj da bi mogo da se održi turnir. Hvala. Reci mi, Alex, izdvojio si jedan hrvatski gaming blockchain projekt. Ima li neki svjetski koji možeš spomenuti kao, ne mora biti svijetli primjer, može biti tamni, ali koji bi istaknuo? Rađe bi svijetli, naravno. Teško. Igrao sam dosta tih blockchain igara. Koje je najgore iskustvo? I koje je najbolje iskustvo? Ok, dobro pitanje. To si igrao u Bull Market, ono kad je bilo hrpa igrica available. To je bilo recimo prije godinu dana. Da, to je bio Bull Market, bravo. Znači, tada je krenuo ona kartaška igra, kako se zove? Gods Unchained. Bravo, Gods Unchained. Koja je bila kao, idemo napraviti Hearthstone, ali na blockchainu. I to onako zvuči iznimno cinično, ali kad onda odigraš, to zapravo je jako lijepo napravljeno. Znači, ta igra je zapravo ugodna za igrat, zabavna, ima nekakvu progresiju i usput ti možeš, igrajući protiv kompjutera ili drugih igrača, zaraditi dovoljno novčića da si kupiš nekakav paketić, otključaš ga, dobiješ nekakve rare iteme, oni zapravo nešto vrijede, znači možeš čak i nešto zaraditi. Znači, sva ta obećanja koja su bila su ispunjena. Sad, pitanje je koliko želiš obećanja, jel? Znači, ako ti je to dovoljno, ako ti je dovoljno imati Hearthstone u kojem mogu prodati nekom svoju kartu, jel? A ne samo Blizzardu za one plave novčiće, znači onda je to ok, ali onda isto kad uđeš malo dublje u to i tu postoje problemi. Znači, on nije bio na Solani, nego je bio na isto nekakvom Ethereumu, pa je onda tu bio nekakav ekološki hazard i bilo je puno, ajmo reći, dubljih problema ako ideš dublje, jel? Tada je mreža bila zakrčena, pa vjerojatno i fijevi. Tako je, fijevi, sporina, ali i ta igra je suptilno napravljena. Znači, ti zapravo ne igraš na blockchainu, nego samo se nekakve rijetke transakcije obavljaju na njemu. Tipa baš kad kupuješ nešto što je rare item, jer common itemi se tradaju bez problema, jel? To jest, oni se uopće ne tradaju na nikakvoj mreži, oni su jednostavno in-game, nekakvi lokalni. Ima takvih rješenja, ali recimo, mislim, najveći zapravo problemi, ako pričamo o svjetlim i mračnim primjerima,
osim tih, ajmo reći, game dizajnerskih, neće sad Lucas Pope ići raditi svoju novu igru na blockchainu, vjerojatno kažem, zato što nikad ne znaš, ali osim game design problema, znači da to nisu sad nekakve revolucionarne igre, postoje stvarno ti nekakvi etički problemi, jel? Znači, recimo u tom Exiju kojeg sam spomenuo već, je bilo tih sustava gdje su ti se otvarale agencije koje ti daju nekakav kredit, znači kreditne agencije, financijske, ali u tom svijetu, i onda ti oni plate zapravo da ti kupiš ta 3 početna Exija da možeš igrati, jel? I onda si ti u njihovom nekakvom, ajmo taj odnos nazvat dužničko ropstvo, jel? Znači ti moraš igrati tu igru svaki dan da bi to otplatio i zapravo nikad ne otplatiš te Exije da su oni tvoji, a račun je njihov i ti zapravo si nekakav najamni radnik u toj igri, jel? I to je, ne znam koliko milijuna Filipinaca je živjelo od toga, ono. I sad, da li je to pozitivno ili negativno? Ok, ne znam. Ja mislim da je negativno zato jer su radili za iznimno malu lovu i morali su sjediti za kompjuterom 12 sati i morali su razmišljati o tome da li će njihova djeca jest sutra i kako ide tržište, a s druge strane možeš reći, ok, alternativa je isto to sve identično, ali u rudniku, tako da je jako teško procijeniti. Mislim da bi neki projekt koji ima šansu da bude pozitivan primjer kojeg bez ovih 1000 kaveata mogao reći, bez da se osjećam loše, on bi morao prvo riješiti te etičke, političke, ekonomske probleme, jer white paperi, vi odete na nekakve simpa igrice koje su čak i lijepo izgledaju vizualno, otvorite taj white paper, to izgleda kao pitch deck za nekog investitora, jel? Naravno, na šta drugo da liči. Ali obično zamišljaš kao gamer kad otvoriš nekakav white paper da to bude nekakva, ok, mi imamo DAO, mi imamo onaj, governance tokene, da onda tu ide neka politološka objašnjenja, ok, kako ljudi glasaju, kako se biraju novi feature, jel? Znači, a to se sve nekako prođe na brzinu. Jedan paragraf o tome i onda 3 paragrafa o tome kako će ići to the moon, jel? Sorry, reci. Samo bi se htio nadovezati. Tu imamo tu problematiku da je to dosta kontradiktorno s jedne strane, jer moraš imati low barrier to enter, znači mora biti jednostavno tom nekom korisniku da on krene s igrom, da ju shvati da je unutra, da razumije koji je dio blockchaina unutra, a s druge strane moraš napraviti sam svoj research da vidiš da li je to ispravno, kak je to ispravno, i moraš uložiti silnog vremena i truda da uopće razumiješ gdje će na kraju sve to završiti i šta ti tu zapravo radiš, a sa te druge strane mora biti toliko jednostavno da ti želiš odmah krenuti s tim i biti dio toga. Tako da je to jako zanimljivo razdoblje nas čeka, da vidimo ko će uspjeti to napraviti tu simbiozu, da ti je s jedne strane jednostavno, a s druge strane da opet brzo dođeš do informacija i jasnih informacija šta će se desiti. Iako Alex, što ti rekao je vrlo zanimljivo, ali samo jedan kontraargument, ovo za agencije koje žanju Filipince da igraju. Kapitalizam generalno ima tu gadnu naviku da nešto što krene kao oslobađajući element u društvu ili daje priliku svakome da bude poduzetnik, završi da si opet nekome najamni radnik. Da sjećaš kad je Uber krenuo, cijela ideja je bila svak radi za sebe, radiš koliko želiš i zarađuješ sam, a sad realno kad sjedneš u Uber ima 5 ili 6 firmi koje uvijek su naljepljene na autu i zapravo shvatiš da dečko unutra koji je student radi za nekoga koji ima, zadnji koji sam gledao firmu iz Velike Gorice, ima 280 vozila. Tako da nije to specifikum Exija kojeg ne branim, briga me za Exi, nego uvijek se to dogodi da neki vulture nanjuši priliku i onda naravno napravi agenciju i ne radi on sam, nego rade drugi za njega. Tako da, just my 2 cents. Ne, upravo si skroz. Znači, to je, isto je sa internetom. Znači, kad mi gledamo kakav, ne znam, sad nećemo ići kakav jedan pristojni kapitalizam u Švedskoj koji nije socijalizam, šta oni rade s internetom, jel? Znači, od tamo, ne znam, Wikipedia dolazi, Pirate Bay, pa ljudi dijele filmove. Ali su ih isto tako i zatvorili, Pirate Bay, okay. Naš... Ali onda istovremeno imaš američki internet, sasvim druga stvar. Znači, ovisi o kulturi, društvu, ekonomskom sustavu u kojem živimo, jel? A budući da živimo u takvom kakvom živimo, onda, da, svaka lijepa stvar će biti uništena 100%, jel? To je... Da, ok, i Uber je mogao biti lijepa priča, ali zato smo jako oprezni. Ne bih htio biti lik koji 2015. sjedi na panelu i priča kak je Uber super i jednog dana će to biti oslobađajuće. Najbolje o ničemu ne govoriti hvalospjeve, jer znaš kako je, either you die as a hero or live long enough to become a villain, znaš, tako da. Reci Filipe. S strane problem, moja stara struka, ajmo reći. Znači, imaš neku ideju, ali onda imaš neku regulativu koja dođe. Tako da kod Ubera možda i to kumovalo.
Pitanje je da li možeš raditi sam za sebe jako lagano, kao ponekad se uključiti. Možeš, tu se ne slažem. To je krenulo vrlo lagano i oni su hrpom para i lobiranjem lomili zakone, uključujući po Hrvatskoj. Istina. Znaš, i to se nogama su otvarila vrata, ali onda je to završilo da zapravo radiš za nekoga. Ali da bi bio na tržištu mora biti licenciran, ili tako? Da, sad, ali kad je krenuo Uber, to je mogo si šta hoćeš. Nisu morali imati niti natpis, niti tablu, ni ništa živo. To je bilo vrlo liberalno kad su oni ulazili na tržište. Samo se pretvorilo u ovo što je Alex rekao, agencija sa najamnim radnicima. Dobro, Nikola, da privedemo polako kraju. Alex je spomenuo Discord. Možeš li malo nam objasniti, dobro, možda znamo, možda ne znamo, ali Discord generalno kako funkcionira kao komunikacijski kanal i postoje li tamo neke prilike za oglašavanje ili samo za hvatanje visibility-a? Da, pre svega Discord kao Discord, ajde, ja sam core gamer od svoje 5. 6. godine, mi smo Mirc ranije koristili, meni je to nekako preteča Discorda i tu smo ranije mogli da nađemo i mečeve za, na primjer, Counter-Strike i slično, gde na malo većem levelu igramo. Ovde nešto slično imamo, mi baš na našem RUR kanalu, gdje trenutno sad ima 6000 članova, bazično se okrećemo tome da tu promovišemo naše turnire, naravno kako se turnir najavljuje, svaki turnir ima svoj overlay, svoju sliku, gdje su iskazani sponzori, to je jedan taj indirektan način gdje vi naravno ulazite u svest svih gamera da oni igraju turnir, ne znam, podržano, eto lupam od Ubera sada. Naravno, postoje i ti influence kanali koje influenceri koriste za reklamiranje svojih streamova i slično. Oni jako to dobro prolaze vezano za same sponzore. Takođe, Discord kao Discord platforma nije nešto samo gde možeš da pišeš, možeš čak i da streamuješ, da pustiš u kanalu svoj screen share, da kažemo, ne može baš da se upali stream, ali možeš i tako da ko, na primjer, nema pristup, mnogo manje izvlači interneta, Discorda da neko gleda. Takođe, mi najveći naš, da kažemo, prednost Discorda jeste što i svi nekako gejmeri u našem regionu su navikli da je Discord taj neki kao gaming community. Naravno, koriste ga firme, mi ga koristimo i u firmi isto kao, ne znam, Trello ili nešto slično gde dogovaramo naše planove za budućnost ili nešto što trebamo da uradimo i jako nam je uvek pri ruci, imamo ga na telefonu, imamo ga na kompjuteru, user friendly je, stvarno je prelak za korišćenje, imaš voice kanale, imaš tekst kanale, tako da baš onako znači svima. Sponzor uvek nudi što ti klijentu kao neki dodatna stvar gde može da se dobije reklama. Ne bazira se nikada da to bude glavno nešto, ali mnogo je nekako, isto kao što upoređujemo uvek klipove koje radimo i streamove koje radimo. Nije isto doći 10.000 ljudi i pogledati klip kad vidite 10K ima klip, a na primjer stream ima 1000. Tih 1000 je mnogo više vredi od možda čak i 50.000, jer oni su tu, oni su to vidjeli i oni to non stop prate. Isto kao što i radimo turnire, svi koji dođu da gledaju taj turnir, njima se non stop plasiraju te reklame, vrti se, ulaze u svest, dok ovde će pogledati jednom klip, zatvoriti klip i nikad ga više neće upaliti jer su oni to gledali. Na streamu su tu, tako slično i na Discordu, mnogo znači to što se tako provlači, što su gameri aktivni, bukvalno konstantno imaš 2-3 notifikacije gde si tagovan kao admin, moderator, gde pitaju ljudi razne stvari i takođe sve naše kolege koje su u community-u. Hoću samo još jednom da naglasim da mi ranije svaki problem koji mi danas imamo, kucamo, ne znam, kako promeniti na automobilu gumu, forum. I sad ti tražiš na forumu kako je to neko uradio. Nama je sam RUR krenuo samo kao forum, znači imali smo gaming forum, našu zajednicu od 98. To je sigurno najstariji gaming forum u Srbiji i danas se koristi, ali dosta ljudi prelazi na Discord, mi ostavljamo Discord linkove jer mnogo brže odgovaraš, tu su, mogu da te taguju, dok na forumu ti, znaš, po starinski čekaš da ti neko odgovori, možeš notifikaciju na mail da staviš i slično. Ima i to svojih prednosti. Ima i svojih prednosti, jeste, da.
ali Discord mislim da je možda od inovacija koje imamo u posljednjih par godina možda i najbolja stvar gde community može da se održi, gde može da se druže. Takođe i ceo naš tim je na Discordu od dizajnera do social media menadžera i svih ostalih. Svaki dan neko ima pitanje za svakog od nas, tako da njima znači, neki put i traže savete, neku pomoć i slično, tako da mislim da sve više i više će se i firme okrenuti prema tome da koriste Discord. Evo sad smo bili, kad smo dolazili iz Beograda u autu smo se, nas 4 je bilo, baš smo povukli tu temu Discorda da većina ljudi prelazi da radi na njega jer je baš onako je user friendly, lagan je za rad, besplatan je, takođe možete platiti taj da se subscribe-ujete premium Nitro njihov, da imate mnoge neke bolje stavke, na primjer vaš kanal da ne radi na 128 GB voice channel nego na 320 i možete mnogo lepše da čujete, možda vodite predavanja i slično, tako da preporučujem gamerima da je savršen alat za to, da. Dobro, hvala Nikola. Ja ću s tim zaključiti naš panel što se tiče ovih naših tema. Imamo par minuta za pitanje iz publike ako ih imate. Pa slobodno dižite ruku koja neću vidjeti jer ova svjetla blješte, ali onda vičite ako netko ima neko pitanje za bilo kojeg od naših panelista. Kako funkcionira s mikrofonom? Nikako, ja ću ti dati mikrofon. Thanks. Bok. Pozdrav svima, ja sam Mario. Evo jedno pitanje vezano manje više za sve pitanje, dakle projekti na kojima radite i ono čim se bavite. Zanima me na koji način upravljate sa feedbackom, da li pružate neki incentiv kad vam vaš community daje feedback. Jel zašto to pitam? Vezano za ovaj primjer iz kapitalizma. Dakle, mišljenja sam da je tu stvar oslobađanja kompetencije i da na dugi rok zapravo pobjeđuju oni igrači koji uspiju dovesti u funkciju u svoj community ekipu koja će davati taj feedback. Znači, to je razlog zašto to pitam. Projekti poput Ubera i sličnih koji imaju te robove, kako ste ih nazvali, mislim na dugi rok da ipak nemaju neku budućnost, ali u tom kontekstu ako plaćate ili dajete neki incentiv ljudima koje okupljate u zajednici, mislim da to nije loš put. Pa evo malo osvrt na to. Možeš krenuti. Evo, od tebe. Da. Može. Pa vidi, kod nas vezano sa sam feedback mi imamo na godišnjem nivou, odnosno i na kvartalno, vezano za turnire, pošto imamo razna takmičenja koje radimo svake godine. Da li su na nacionalnom levelu ili su za sponzore ili ti klijente. Posle svakog takmičenja imamo anonimnu formu, Google formu, gde imamo niz pitanja vezano za turnir, za organizaciju, za neke personalne stvari, kako se, igrač osjeća na turniru, da da svoju ocenu. Tako da ono što ti ja mogu dati vezano za same te turnire, da uvek je to neki miks svega, ima i negativnih, ima i pozitivnih stvari i mi se trudimo preko toga da svake godine ispravljamo stvari vezano na svim mogućim segmentima. Za feedback i to? Nismo imali praksu. Dajemo, možda je to dobra ideja da Da. Trenutno nismo davali nekako... Realno neko kompetentan ko ti želi dati feedback, trebaš ga natjerati. Jest. Uglavnom je sličan community kod nas igrača, znamo ih dosta i onda nekako mogli bi da razmislimo o tom sistemu nagrađivanja za to. Nije loša ideja da dobiješ baš iskren, super iskren. Malo tu ima i toga da ispada kao da si potplatio za bolji feedback, ali... stvarno igrači vole i da kažu lepo i loše stavke kada ih pitaš, nemaju sramotu, nije ono kao kad fudbaler dođe na televiziju pa kaže sve najbolje, ovamo pljuje iza svakog. Igrači su stvarno transparentni i kažu sve šta misle. Alex, imaš ti šta na temu feedbacka? Imam, znači ja mislim da postoji feedback od više različitih aktera. Znači jedan su igrači, da, jedan su naravno, kako je kolega rekao, distributeri, platforme, izdavači i tako dalje. Zašto to kažem? Jer ponekad nešto
I jedan je potpuno apstraktan, a to je tržište. I recimo primjer Among Us je odličan, znači to je igra koja godinama postoji, ima update-ove i nije ništa zarađivala. U nekom trenutku u veljači 2020. su rekli ok, ovo više nema smisla, gasimo, ovo je posljednji update, vidimo se na nekoj sljedećoj igri i onda se slučajno desi korona, svi krenu igrati tu igru i sad doslovce u svakom dućanu možete kupiti one male likove iz Among Us. A oni su primjer baš slušanja community-a, izgrade i tako dalje. I tu sad dolazimo do pitanja, kao ok, naravno to je slučajnost, kao i sve, ponekad vas pogodi i tako dalje, ali pitanje čiji feedback slušate i koliko, i tu onda dolazi do pitanja onog da li su video igre proizvod ili su nekakva vrsta umjetničke ekspresije. Ako su umjetnička ekspresija, onda ste vi nekakav autor i onda vi radite nešto, sad ako se to nikom ne sviđa, ok, ali to je vaše, jel? Znači ne pita. I to je opet isto u filmskoj industriji. Znači imate luđaka poput Davida Lyncha, on napravi film, ali onda on ima nekakvog producenta, tipa onaj Dino Laurentiis, i onda mu on kaže ok, test screenali smo to pred 100 ljudi, niko nije shvatio, morat ćemo napraviti drugačiji kraj. I onda sad pitanje ko je jači, jel? Ponekad ovisi o ugovorima, o imenima, ali to pitanje je baš zeznuto. Ja osobno, ako radim igru, ako sam ja smislio kako želim da ta igra funkcionira, ja ne bih volio da taj dio bude na pladnju, jel? Znači da ga svi mogu promijeniti, ali s druge strane opet ti živiš na tržištu i ne možeš samo raditi nešto što je tebi super, nego to mora se ljudima svidjeti. I onda mi recimo radimo feedback, jel? Ali na stvari do kojima nas nije previše stalo. Jel? Kad smo radili Speed Limit, to je jedna igra, onda smo pustili demo van i pitali smo ljude šta misle, gdje su zapeli, čak smo i pratili njihove, kad rage quitaju, i onda smo mijenjali određeni dio nivoa koji je bio pretežak, naravno. Kako se prati rage quit? Pratiš kad umre i onda se više nikad ne vrati u igru i izgasi. I onda smo znali da svi, 70% ljudi je izašlo nakon tog nekog shield guy neprijatelja i onda smo rekli ok, ovo stvarno nema smisla, makni ga i ljudi će biti sretni. Feedback je baš kompleksno pitanje i možda cijeli panel bi mogao biti o tome, jel? Ali da odgovorimo Mariju na pitanje, ne plaćate za feedback. Što se tiče nagrade, to nemate, taj koncept. Ne, ali postoje ti servisi tipa G-Round koji se baš fokusiraju na to da, ovo je jako zanimljivo, ne naplaćuju ljudima, nego ekipa dobije za uzvrat besplatnu igru. Znači vi ćete dobiti key za igru, a prije što je izašlo vi za uzvrat nudite to da ćete odigrati i dati feedback. I dalje nagrađivanje, oblik nagrađivanja. Da. Dobiješ bolju uslugu. Ima li još koje pitanje? Vrijeme smo iscrpili. Ima. Morat će se prošetati po mikrofon ili vikat. Hvala na pitanju. Samo bih napomenuo da imamo cijeli cyberbullying track i imate o tome dosta, ali možete kratko jer imamo još 1 minutu. Kako bi se to moglo, jer školstvo je u Hrvatskoj jako komplicirano, i kako bi se moglo, recimo, da se to vrijeme prebije kroz gaming, da djeca jednostavno i tu nastavu da ide kroz tu neku igru na neki način. Gamifikacija kurikuluma i zdravlje igrača, to su ukratko. Evo ja ću ukratko da vam objasnim tu metodologiju kako ide vezano, pošto ja imam kući od brata dva klinca koji su sad u tim godinama kada kreću da igraju igrice. Jednostavno, ja ću vam samo dati sada na brzinu neke dobre stavke. Loše jeste da kod tih loših, kada dođe do tog levela, kada oni trebaju da budu profesionalni igrači i to, stvarno svaka e-sports organizacija, čak i kod nas ovdje imaju i psihologije, imaju i savjetnike i sve tako da naravno obavezan je fizički neki, da li teretana, trčanje, bicikla od sat vremena dnevno, tako da ima stvarno regulativa za to. A što se tiče samih klinaca, kako oni treba da pristupaju gameru, svaka, da kažemo, igrica ima da li 12+, 16+, 18+, treba se držati toga u nekim, da kažemo, linijama. Sa druge strane, gaming uvek će pomoći klincima i da nauče engleski, i da se edukuju nekim stvarima. Kreativnost je možda i najjača tu stvar, jer deca koji igraju igrice, koje su adekvatne igrice,
jeste da njihov kreativni taj level jeste neverovatan, mi to imamo tokom turnira i nekako deca od 12 godina, pre 20 godina i sada 12 godina je totalno drugačiji neki nivo. Takođe i sa te treće strane, mislim da ako želite da zabranite detetu da igra ili da igra previše, da se to uradi nekako postepeno, da ne bude, ej, čupam ti kabal, jer će on sutra otići u igronicu i biti tamo 12 sati, neće otići na nastavu ili slično i to nije rešenje. Rešenje je da se postepeno objasni detetu da ne može 12 sati da igra kompjuter dnevno, da nije dobro jednostavno za organizam, da mora da se bavi nekim sportom i eto, daću još jedan primer. Burazerovi klinci obavezno idu i na plivanje i na fudbal, ali igraju i igrice. Znači, ne treba im to katovati da ih izbacite skroz iz koloseka, ali verujte mi takođe i daću vam primjer iz mog personalnog. Ja sam pre 14 godina položio za vozačku. Mi u Srbiji imamo test refleksa na polaganju. Znači, ja sam imao u, ne znam, top, 1000 ljudi u Srbiji sam imao refleks brzine. I pita me sad žena, kako ti tako brzo, čime se baviš i slično. Ja kažem, koliko sam ja miša puta kliknuo u životu, verujte mi da mi je refleks verovatno i zbog toga. Ja to dajem samo iz mog personalnog, ali ove što sam pre toga rekao jeste da postepeno treba ti to, ima svoje mnogo dobre stvari gaming, ali naravno vi iz straha verovatno da on sutra ne igra 12 sati i gleda non stop u ekran, morate da mu nađete neke druge stvari koje vi njemu dajte nešto da bi on dao i vama, odnosno da bi ga podržali u svim mogućim segmentima. Ako vam ja mogu, za gamifikaciju kurikuluma ukazati na jednu, imate hrvatsku aplikaciju, jednu vrlo zanimljivu koja zove Zoink, XOINK, koja je zapravo parental control aplikacija koja možete paziti, a čuva privatnost klinaca, znači ne gleda sadržaj nego provedeno vrijeme, ali vam ima jednu vrlo zanimljivu funkciju, a to je da je spojena na hrvatski kurikulum obrazovni. Pa kad dijete ispuca recimo pola sata Snapchata, onda mu se pojavi ovo ti je današnji zadatak iz matematike, riješi ga i kad si ga riješi dobiš još 10 minuta. Tako da ima tu prostora. Moramo završiti sad, osim ako neko baš nešto hard ja ću vam želi. Sad odgovoriti na drugo pitanje. Dobro, eto, hvala svima na pozornosti i nastavlja se program nakon nas.